Hello, welcome to my channel. Ayan. Day 2. Construction. Yan, marami kaming kontrata ngayon. Yan. Yan, nagtistis kami. Tistis! Amay! Suga talaga si Alay. Suga talaga suga na pagpasa ng pagpapabahal. Para sa Ibrahim. Ayan. May mga audience kami. Hi guys! Ayan, ado titis-tisin me. Okay, hanggang sumuli. Yan, 1 month. 1 month ka kontrata atoy. Sorry, dong dahil kamu kesaktian na eh. Eh, pasok kamu sini. Ayan. Audience, hi Elijah! Say hi! Hi to my vlog. Ayan. So, hanggang sa muli. Day 2 na kami.